पाउजिद युमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे लाइबा काइबा याबा मदि तोखाई ताबगी थौंग लाक्लबदे लैंगकना टेक्साक पुगदबने मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 न मरम ओइरगा लाइबा काइबा याबा मदि मियाम मरक्ता तोखाई ताबगी थौंग लाक्लबदे मदुगे टेक्साक ngasi लैंगक असने पुगदबने हाइना यूनाइटेड ऑल यू कम्युनिटी सोशल अफिलिएटर्स कंगलेपाक यूनाक सुना फोंदोरगले लोबसी की जनरल सेक्रेटरी जयंत कुमार खुमन खुरेक पीतुना थादोरकपा चेरोल अमना हाई हौकिबा अगस्त 13 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियाज कमिटी की मिफम अमना मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 सेमदन असेंबली द पुथोकना वारेप लौके सही के अदगी चनबद चुमद्रे हरिबा मणिपुर हिल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 बा मोद सिंदुना अनोबा बिल असिना बिल हिल एरियाज कमिटी अमदी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चिंद हेना मपांगल बिरे लोइंदा मणिपुर की सिंगी लमदम सिंगदा मरोम तो लेंगाक की पांदम थमले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा सेमलीबा वांगनोंपो की तोहान तोंगानबा मखल की लेंगाक की ओइबा पॉलिसी सिंग करुमना अमदी करी पांदम द लेंगाक लेबनो हाइबसे वांग ओइरे अवांगनोंपो की मफुम खरादा चनरिबा तरुक सुबा शेड्यूल अमदी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल प्रोविजन सिंग असिना सोथरिबा मफम सिंग असि की मियोसिंबो करम थाक द पुखतुना करी अहोंपा लेराबगी हाइबसेसु हंगबा याबो वाफम ओइरे नौमा नौमगी चिंगतम खाइदना मिपान तांग हेंगलगलिबा इरमदम असिदा ngasi इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा सेमलगलिबा लेबाक ngakloन की ओइबा थाविन सिन खराना सोथरबा सिंग ngaklo ओइबगी महत्ता मसिंग यामदबा संजाव पाइबा मियोय खुजोक अमा सेंगुतुना मियामदा हेना अवाबा जाइथेंग पिरकने हाउसिंग मणिपुर असेंबली द मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असि पुथोक्तुना डेमोक्रेटिक ओइबा थौसिल अमगी मखादा खानाखिबदा लुप असिना अथिंग बलेते अदो बिल असि खलोइना कांगलुप नाइबा अमगा थाजनदबा हेंकथनदुना नोंसिनदबा पुरकदबा ओरबदे बिल असि खना नाइनाबगी मयुक्ता मियामगा लोइना मतम चुपदा लेपकने बिल असिना मरम ओरगा लेबा काइबा याबा अमदी मियामगी मरकदा तोखाई ताबगी थोंग लाक्लबदे मदुगी चपचाबा टेक्साक ngasi की लेंगा कसना पुफम थोगे मणिपुर मियाम चंगदुन होटनमिनरबदी चौखटमिनबा अमतो ओइबा मानबा खुनाई अमा सेंबा ngमगनी अदुबो मणिपुर की सक्तम कायब याबा अमगा अमगा खाइबुंग तानबा याबा कांगलु फुरुप नाइबा मपान की थाविन सिन अमदे लेंगा के ओइबा पॉलिसी न लमदम मसिन चौखटबा मदि मरुम तुम लेपै खुनाई अमलाकनी हाइबगी थाजबा ngमदे अपुनबा मणिपुर अमगी सक्तम की दमक अमतो वेना सरुक जामिदन मियाम पुनमक संगचिन मिनरसी आइना सु जेरो लसिना मखा तारे अमरोमदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हंदक चथकिबा सेशन दा मणिपुर हिल एरियाज कमिटी ने रिकमेंड तौकिबा मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असि मणिपुर थुगाइना नबसिनबा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तौबा कंगुन मिखल मयागी मसागी वैजबा फंगनबा सिंगे सिंगमी मियामदा हु कामसिनबनि हाद ऑल मणिपुर यूथ प्रोटेक्शन कमिटी अमिको न फंगदोरगले लुबसगे प्रेसिडेंट थादोरक पचेरोन हाई मणिपुर इंडियन यूनियन द पुनख्रबा मतुंग सोथाउरबा सिंगी चाखुननबनि ngak senadabadi haiduna thamkibe इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371 सी असे हाउसिंग मणिपुरी सिंह तोखाई थानब असौब पंबई सिजनरे पिख्रब लमदम की लैंगलोन कांखों चाइनब कांगलू फुरुप खुदोंजब पीबगी मिंग लैंगलोन अनी लेनब होनरिब लैंगलोइसिंग मरमदा लैरिबसिंग कना कनानो हाइबा मियाम हेना खंगनरबने पालिब लैंगक असिना सिंगमी मियाम की चखननब पाइखलिब थौसिल की मथकदा अहेनबा फंडिंग अमसुंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पीबदा अकाइब लेते अदुबो मध्य स्टेट लैंगक की पावर इन फंक्शन की मखादा चथगदबने चाहत थारंगी मिंग मणिपुर कायनरब सिनबीगनु आइना सुसेरा लोतुना मखाताना पंगथोरगले मखातारक अतोप पाउ अमदना एडीसी की बिल कुबधना येंगबगी तंगाई फदब लेरे दि मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असि अरुबो वफम खरा यावी आइना लोगी लमद खंग हैरबसिना फोंदोकनरकपना मखाताना येंगसिनबगी तंगाई फदब लेरे हाइबा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स मिनिस्टर बोंगजागिल भालदेना फोंदोखरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दंगारंग सिंह तोरले पिफिबा मसिंग मतंग द पीबा स्टेटमेंट द मिनिस्टर ना भालदेन हाई हिल एरियाज कमिटी ना पीबा रिकमेंडेशन जाव ड्राफ्ट बिल अदुदा अरुबे सुगया लेरी दि मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असिदा पार्लियामेंट पास तौकिबा दि मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक 1971 असि रिपील तौबा यावबना अरुबो वफम अम ओइरे ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट ना लॉ डिपार्टमेंट अमदि एडवोकेट जनरल जाउन स्टेक होल्डर मैम का खना नाइनरे
Law Department ki maiketagi bill asi makhadana kumdi yengsinbaga loinana law ki matung ina kari yauribagi habadu kumdi yengchanbagi tangai fadaba lai haike masigidama lakotpam thokpa thabak sing paikhatpa hore state asigi tribal affairs and health ki minister amwana lamdam asigi singmising internet ke handana sakot thorangi thabak sing paikhathanba pame maramasina lekak na hanadagi hauduna sing dilairiba miyam gidama go to hills go to villas amadi district sing the cabinet mifamna sing bapamduna miyam ge yaifa thorangi thabak sing chathaduna lagle maramasina miyam lekak asida amadi lo da thajiba thamlaga thabak tominasi hain phangna makhata ke Amaramda ngaragi Manipur Legislative Assembly ki mifam da Congress ki Alfred Hill Areas Committee ki mifam da TAN Hills ki Minister toina saruk jadriba si janbina na papautak pibina na speaker ke puning singsin kre mana mifam toina jawab da basina maram oraga pautong na buwat pagi mami saung na thale maram basina speaker na pautak pibi ai ke panbaya badi asom jaw na sing organization kya na billa si putok ta bagi matang da ban kau ki balai ke UCM na COVID-19 awareness pangtok tuna laumi singda urea yan thokre United Committee Manipur UCM na paring na satharak pa laumi sing training program COVID-19 awareness amade pozai yan thokpagi makha satharak pa uinaga si lup asiga serra kong sina kaithel Ringui CCRI Farmer Society Shisiri Farmer Society ani rapuna sindra ukrul district ki sina kaithe place da COVID-19 ki awareness program pang thok law missing da urea yan thokre tharomadu sina kaithei village ki headman bi kanan function jaivik chief guest using ki president Joychandra Konthujan president amade villages ki vice chairman ungnauk pam majung ke sok poner wana saruya ke hiramasi ki matang dalu pasina thadorak pa cherola mana hai au khibna hau khorbasu makhata ba sina kaithei amsang masiki akoi bi dalai riba khunja singda Sahor thorang ki thabak thoram sing the UCM na angam pateng pangkane lamdam masagi mipum kudimakta aikoi karamba thabak phaikhalak mafam basida sana gadagi haibado thidok tuna lawmi sing the lupasina mateng pangkane UCM ki wakhal lundi pothok marang kaina pothok tuna sing the dhop pothok tampakta phanganba amadi tampak ki pothok na sing the phanganba amadi ahian basingna mapal lamda thadok tuna lamdam masigi sermet lon phagadanba amadi sinjak temi pan tangtaba lamdam ma ohen badune aikoi amata punsina tuna sarau porung tuna khunjau Laisau ko lamdam mo halasi lamdam asida lay basing paturel asi kanduna yinga sagi kal kahendra thamduna amadi mausagi phibam hanjin handuna anauba manipura ma purakna ba punna seminar asi anasma khata ke kanglon ngaktabal sangkom packet kyamarom food safety ki timna fare food safety rules and regulation lisingani taruki makada piriba kanglon ki wangbada manufacturing amadi expiry date ning thina haftana yoramba Pasteurized milk sangkom packet kia ngasi impal west ke food safety administration phagat kre hiramasi ki matang dalam help patal iba food safety administration ke office ta pangtho ki ba pawgi mi phama mada unit asigi designated officer texam Bojendro khavana hai akhana ba paw ama phangbadage impal ki tongan ba mafam daliba sangkom jon pham sing da chatuna yang silubada chumthang haina mingthon ba sangkom packet asida manufacturing tet mami seng tharam daba Adam na mutat kiba man ba thengna ki loin harib sangkom pe kaida se namit kyani phawba sinna ba yaga ki haiba kang thaba matam so hablam da ba thengna ke harib sangkom pe kaida se porompa dairy complex da laiba Manipur milk producer cooperative union limited na puthok pane asumna sana thakna da ba ki polam sing asda section da ba asina miyo ba ki haksang da chauna akai ba pirak ba ki oithok pa lai Maramasina miyamna sana thakna da bagi polam sing laiba matamda manufacturing amade expiry date ning thene yang laga laibiyo matuna trabade covid ki jaitheng maraga sid hena khudong chathaba kaya marom mayuk narak bayai ngasi bhagala basum thang pasteurized ton milk asibo puthok liba Manipur milk producer cooperative unit limited ki mathakta food recall thaduna han bagi ona section wa khangalagani karigamba matungda asigamba thabaga se amu kana chatharam batheng narabade Lo yoiba akan ba action lokat kini haina project rona makata na haike KSC ke executive council mi fam pang tokre Mairoi lup kangai pak students association KSC ke haujik thabak thawai puri basing asigi matam loirak pana maram oraga anakba executive council ki thawpu basing khanana pe ki tamak hokiba agastara ga marida executive council ki mi fam ama pang tokre KSC ke haujik leiba tamase dissolve tawkiba loidana miyoi humna saban tarim body ama se semkre Makata na batam ki thau pubu sing country pa paw interim body asina luk ki thabak thawai sing pang to kane har interim body asida yaur pa thau mi sing adu dining thaujam setan sokham vidyananda amsung seram hemjene anawa sahili sing ani kunma thoi ki thau pu ko sing khanana ba ki damak charan body ki mifam su lagliba agas kontra da pang to kane
लाकदौरिबा पांथोगदरबा जनरल बॉडी मिफम असिदा कांगलेपा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंह दलैरबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोनल काउंसिल की मिहुत खुदिमना मतम चना सरुक यानानबसु लुबसिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी एस बाबलू न थादोरकपा जेरोल खंगले कोविड-19 की हिदाक ब्लैक त थादोकनब होनबनी आइबा मियोय अहुम पुलिस कस्टडी द थाजनख्रे मोरे फाउदन म्यांमार द कोविड-19 की वैक्सीन पुसिननब होनरंबनी आइबा मोरे वार्ड नंबर 5 तगी मोहम्मद फेरोज खान सही कुंट्रा वार्ड असिमक तगी इमरान खान सही कुनगनी थोय अमदे पीडी रोड तगी शुभम कुमार आनंद सही कुंट्रा गनी थोय सुरब मियोय अहुम जिप जुडिशियल मजिस्ट्रेट इम्फाल वेस्ट की कोना थासे कुलुमदोयदगी कुंतरी फाउबा मंगानी पुलिस कस्टडी रिमांड पीखरे पुलिस की कमीशन की मतुंगिना पुलिस की सबमिशन की मतुंगिना लोग कायन खोटपु खराना कोविड-19 की वैक्सीन अमदे लाइचादा सिबो लायंग बरसिन नबे हिदाक मखल सिंग ब्लैक मार्केट थादोकना नबा पौरेदगे म्यांमार द पुसिन की गदौरे आबेगी थाजब पाउ अमा थासे कुनि थोयद फंगे खुदक द सिंगजमई पुलिस अमदे एनएबी पुलिस स्टेशन की अपुनब टीम अमन कांसीपुर थीब हुंबा अमदे आसदाउक सिंग चेक तौबगी थबक चथकी सेरगदुदा चिंगदनाय ओब मरुति बैन अम लाकपदगे खामदुना चेक तौबदा मोहम्मद फिरोज खान अमदे इमरान खान का लोइनरा कोविड-19 की हिदाकनी हैबा बॉक्स अनिगा कोनर फागतखे मखाताना यंगसिनबदा हिदाक सिंग अदु परकपगी से सांग सिंग अमता यारमखिदे मखोय अनिबा पुलिस न फागलबा मतुंग दौहंग पहुंग सतबदा हिदाक सिंग अदु मोरेदगी गोदु कौबमियोय अमदा थिलुनबा बीडी रोतगी शुभम कुमार न पिरखी आइबा खंखे शुभम कुमार पुलिस ने हिदाक सिंग अदुगी मरी लेनबा से सांग पुथोरकना हाइबदा पुथोपा nghamdabadagi फागतखिबने सरगसदा लेगा की मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग द पुलिस न से थादुन हिदाक सिंग अदुगी मरी मगोंग थिदोकनबा खंखरे आइरे मखा तरक अतोप पाउ अमदना डिस्क्वालिफिकेशन की अरोइबा हियरिंग सेप्टेम्बर 19 दा चथारगने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तरगनी थोई की हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट दा चथारगने राज्यसभा की मिखल पांथोकलमताई अमसुंग लेगापो थाजई आइबा उतनबा स्टेट असेंबली की मिफम कौखिबा मतुंगदा डिस्क्वालिफाइड तौखिबा स्पीकर के ऑर्डर अदु सिंगनरदुना थारकिबा पिटिशन अमंगसे सुप्रीम कोर्ट खनाखरे अरोइबा हियरिंग मथंग था सेप्टेम्बर 19 दा पांथोकनबा लेबनखरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ने डिस्क्वालिफाइड तौखरबा एमएलए अहुम अदुदी लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के केट्री मयुम पेरेन कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए ओरंबा यांखोम सुरचंद्र अमसुंग कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सन्ना संबेर सिंह ने स्पीकर मखोय अहुम डिस्क्वालिफाइड तौबगी थोखिबा ऑर्डर अदु लौथोखनना केट्री मयुम पेरेन सुप्रीम कोर्ट लेव पिटिशन अमा फाइल तौरखिबने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस यू ललित अमसुंग जस्टिस अजोय रोस्लोगी न महाके वकत अदु ताखे महाके वकत अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर न एमएलए खराबुना डिस्क्वालिफाइड तौरक एमएलए खराने डिस्क्वालिफाइड तौखिदे हाइबा यावरे मारी लेनबा चे चांग सिंह पटनेसर की काउंसिल ओरिबा सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहाटिस न कोर्ट लांकालखे मार केस असे की नेशनल जस्टिस वायोलेशन तौरक डिस्क्वालिफाइड तौखे मसुंग चपचाबा हियरिंग अफबो स्पीकर न सथबिखिदे आइना पल्ले पावसिन मखाताना हाई स्पीकर की ऑर्डर अदु कोर्ट असिदा लांखटबग लोइना सीनियर काउंसिल असिन एमएलए अहुम असिन बीजेपी दा मेंबरशिप ओइबा मसाना जाकीबगी ची अमा पाउ पीखिबा लैते पावसिदा फोंगरप पाउ खराद जिमफम वरगा मखोय अहुमबो स्पीकर ने हेक्तम डिस्क्वालिफाइड तौबीबने केट्रीमयम पेरेन स्पीकर की वरी बदो हंतोकनरब सुप्रीम कोर्ट थाखिबा स्पेशल लिव पिटिशन अदुगी अहनब ई पाउसिंग थाजलंगरब कोर्टना साइवलनी की मतम पिरकपग लोइना अरोइबा हियरिंग सेप्टेम्बर 19 दा चथननबा ngasi वरे ताखरे निंगसिंग बजापदी मखोय हुम चांगथोंग चांगचिन तौबग मरिदन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर की ट्रिब्यूनल डिस्क्वालिफाइड तौगिबा अदो हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की डिवीजन बेंच मन आयाबा पीके माधुगी तुंगदा एमएलए सिंह असिन सुप्रीम कोर्ट वाखलखिबनी आइरे अमरोमदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेन की लेंगाक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ओइरंबा एमएलए तरगनी थोय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मरी लेना डिस्क्वालिफाइड तौनबा कांग्रेस एमएलए अमर सुप्रीम कोर्ट थांगलखिबा स्पेशल लिव पिटिशन अमगी अरोइबा हियरिंग हायेंग पांगतोकलगने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मरी लेना डिस्क्वालिफिकेशन की केस मायुनरिबा एमएलए तरगनी थोय असिगी मनुंगदा नौरिया पाखंगलंबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए सोइबम सुभाष चंद्रदी आनर रिजाइन तौखरबने हिरामसी की मतंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर नसु माना रिजाइन तौखिबगदगी असेंबली की सिट हांगले है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली न थोखिबा बुलेटिन अदु स्टेट तौ आइबा याखिद्रबने सुप्रीम कोर्ट केस मायुनरिबा मखोय तरागमथोय अदुगी मनुंगदा कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर थोक्सोम सटेबर्टा डिप्यूटी स्पीकर कोंखम रोबिंद्रो कोंथोगजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए डॉक्टर सापम रंजन खोराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लाइसांगतेम सुसिंद्रो याइमा कायराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए लौरेंबम रमेशोन सिंह यावरे इसिंग दे इरांग नदुना आगांग अनि सिरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा
Bemparau Beles mayan ang nasin Bempal turen baril datasin kibadage. Irak na dun sa hitarit rongin pamasa ani sire asi bagsang ang bidang ating bapaw bapang bangamdre. Press na pang bapaw da kang papidistrik ki manong tanba Bemparau Beles manag da sili Bempal turen ki kongnong tanga sinong datasin kiba. Sa hitarit rom tangari ba pamasa ani laikan na nabat nang tanalay kidre. Laikira ba pamasa ani adudi kang papidistrik ki manong tanba KMC Beles dagi jangkulun siloge. Masanupa lungaw mag silaw sa hitariat amadi ti Painom Beles dagi Pauginlan kibzen gi masanupa Kamollan kibzene mahoy ni turet kung data sindun Iraq na badagi miyam na kung kalaga nga sinimidang waram pung taruk makhairum tapa matamda kangpo bi district CS de pukalagpada lambi dalay kita bani aire lay hidra banu pa masa animak imong manu gi miyoy sin aroy ba mataw mangam gi damak mayum da pukre aire ato patawdok amada nga sinong tilpung bari makhairum tapa matamda Impal District ki manung chana hata gola padi water tank manaki Impal Turelda nopa magi asi bhaksang tau tharagle asi bhaksang hatuma phamodagi likai miyamna thengnar padagi lokalaga Turel mapan singkhalaga police ta pau pekhe pau du ta padagi porompat police ki team malak turi yangsen gi adu masak maming khang bangamdre tawdoga sigamari lena porompat police station na UD case amalo khat bagal hoina masak maming khangtok na bachanem skip mokte thamkhre aire Nagalamoromda ahingda may sembat luba lineman ama uran bani haiduna miyoy anina tamtina purakle. Impal District ki manung janba basi kong thongi ba khatang basaruk tatpa ISD line semna ba khongman okram suthekta ISD ki jiwo chingtaba chatpa lineman ama hauke ba ahingkin pung barurum taba da masak khangda ba miyoy anina purak padagi sokle. Tawdoga da ba janing taba phongdo tuna kakwa da leiba MSPDCL ki office mamang di staff sina wakan mifam satakre. Tawdoga da soklaba lineman adugi mami irong bam dipak sahini pugani thoi apak palai hidraba dheren kawi bamon laikai mange makong dagine magkagwa da leiba electricity office da posting tab lineman ne soklaba dipak na pause asida hai basi kong thongkong da ISD line ki wire matalle aina mafam adugi club ke secretary amana ngarang nungthel ngarang ahim pung tara mathoi minute ni pumangaram tab da phone taruk na khangalake pawdo magna mari leina ba ezo da piraba matung da tatlaga tariba ISD line adu kudakta may mutaluna pagkangalaki. Mahang da kinetic honda amatong dram him dagi basi kong tana salaga. Taliba tarado yeng loro matong da may mutana na ba okram sudhek talake. Okram sudhek talambi matay da kinba may mutat pamzio. Ge operator adu so hanglaga may mutalaga so loling ida lambi adu da angang bumazoge. Dayo screw da tungtun lak pamir ani na mangon da kari hurali pano haina lauram laga tawraga satke. Miyo edi adu matek khara tawruga amuhalaki adu ka mangon da kari hurali pano haina takalake. Madamada da mahal line meni may sembala puni aina ay karna singba putok na sakta ke. Ato ba makoy ni na mahal na hadba wadu tabi kiti amo sumangon da phu bahuraki mahaksu kuthandu na ngayak puna ke. Ato ba miyoy ani adugi manung da amana nung na mahaki maray bagto surak padagi soke. Tanjado da miyoy ani adu na mahaki adhar card puraga satki amadi mahaki. Bek hang doktor ni yang lupa da lupa lising ani samang hayorok pa adu lising mga samang hakagtamag yorong ki ano sa pawdam laki. Tawdoga ba janing da ba phongdok ba loina chenari ba music phaduna cherak pe aiduna kakwa da leba electricity office ki staff sing na ngasi wakat mifum ki khongjang sangsin kre khongjang adu da saruk yakhi pasing na asigumba tawdoga si matung da ko khana thok tana ba power department supai ba TS base wazir ki boring sing selakle amarom da irenbum police station ki OC inaw bina pause asi da hai tawdok adu ta chena bani haiba miyo ni lokolaga police station da thamle makoy ni ki manung da amana okram suthek tagini adu atoba amana koirau dagine makhoi ni thodo adu siena pra haiba verify tawna na bhonare Facebook da karan tabani haiba ama jail da thajin kre asa Facebook account sina du sahi nauri bi masa amda karan tarambani haiba mioi ama chief judicial magistrate Impal West ki kona tha asigi kulom doi dage September taruk phaba numit taraga mangani judicial custody remand pikre kona judicial custody remand pikra 21 adu Impal East district ki mang chana leiba Kathigau dagi Muhammad Sajid Khan Elias Aboy sahi kunpathoi suraba mahak police na kota Pothokna judicial custody remand tawba ko loina formal arrest ke haba pibina na bahajara kibane prosecution dagi phangba pau amgi matungina tha asigini panda cybercrime police station Impal da complaint malaki complaint aduna palebade hentoi apang khane ming thonba Facebook account amar complaint hin ki sahi dawri pa masano pege account the friend request tharaki request do accept torba matu message thajlake message salubadagi masano pe victim jawba photo Kores ama tharaki amade upload tawrakani ana ki halake harba photo adu numit adu ki nimitang pung taraga minute fogani panda upload tawraki amade ahing da video call tawslaki adu moina call adu receive tawna pau phauna da phona bada
ब्लॉक तौरपदगी पाव फाउनब ngamkhide masina maram oraga victim adu angang oiba maramna wakal ge anabal hele aina wakal ke police na case amara khotuna investigation cha thaki amadi Facebook account adu sinari ba contact number amade mobile ge EMI number phangba loina 21 asi makhatana mobile ga kona phagat ke bani aire loina kona case asi ke record amade submission se kumde yak chalaba matung de 21 adu judicial custody remand pi ke amade police na magwa foreman arrest tawgi aba pi na ba ajara ki ba du so aba pi ki aire phage ba union minister Narayana Rane bel pi khre amukhana tawdan ba kona warning tawre Uddhav Thackeray kurpangna thagani ai ki bam hakki wanga ki batang dagi Maharashtra da karang phaki union minister Narayana Rane pung nipan ki manung da bel pi khre amasuk September anida Nasik da police ki mamang da lakna na ba khangan khre union minister asi ki mathak da thangalakhi ba FR4 gi manung dagi amadi Nasik da thangalakhi bani ngarang numidang atheng bada thokpa notice aduna minister adupo mathang sagol sen numit ki numit jungba mathung pung baroda masal numit jungba pung baroda masal lakna da ba khangan ke Mr. Ranira lansaring da angak pumbong da mahakwa phaki badu gi pung karagi tung numidang pung 8 minute nifum ngarom ta bada bel fange mangoda notice ning thina pidana political gi oiba thawin sing maran sing da mahakwa phabani hena mahakna Raigarh da court amada mara yetki mahaki haksa gi fifum osum hak cabinet minister amani habada sum hang da court thange pawge agency PTI gi matung ina Raigarh court judge aduna phaba ki maram sing amsung atei maram sing adu yenglaga phaba adu chombe habese angna fangle aiki adubo Magistrate SS Patil na masida custody ki mathau daba leite haki maran asigi manaba makhal ama Mr. Rani na amukhanna tawroi dabani case adugi bhaik sing aduga mari leinaba miyoi amada akeba pina na dragana wasangna ba hakteng na dragana na koina evidence samdok na ba khona roi dabani ana bel order aduna aike Maharashtra se minister ki mingsa thin na ba logdu na ba masa tharapra abdan investigation tawba maru oi haraduna Maharashtra Police na BJP lusing ba adun mit tari na police custody thamna na batak singke masagi sahi humpuga mapan churaba Mr. Rani bu mahake jana RC bar jatra ta ning thauka ban mitam tin ba mifam amada Uddhav Thackeray ki matang da ngang ki ba magi chai naningai oibo warol amaki matang ta ki phage bane si minister adu da August taraga manga da mahake warol pi matam adu da ning tambagi sahi adu kaw khrem su wa ngang lagi manung adu da bahag na magi tengbag ba adu ga yeng ba ta ki bane haina BJP lusing ba adu na phangdo ki bane Si minister adu na lebak asina ning tamba phangki ba sahi adu khangda basi ikai ngai ne mana wangang ling adu ning tamba gi sahi adu hangna na phamana tonglom da lai thoke karigam bayang na mafam adu lai ram tar badi ahna mak ko khotpang na kan tharam ga dabani haina Mr. Rani na ai ki bani magi wangang adu na siru sena gi nakan daki akan ba protest tawkre makha tarak pa atopa pau amadana vaccine kapthok rabadi cheng piroi ai ba wafam yingsin bina ba high court da wakat kre COVID-19 की वैक्सीन कापथोक्तब सिंगदा PMGKFY की मखादा येलिबा चेंगचिंग बिरवै हाइबा लेंगा के वाफम अदु यंगसिन बिदुना वैक्सीन कापथोक्तब सिंगदा सु चेंग फंगनादबा अकंगनाबो ऑर्डर अम पास तबिनबा ngase Senior Advocate Jana Kothari na Manipur High Court के Chief Justice Sanjoy Kumar amade Justice Lanusung Jamir की पास दा वकत करे वाफम असलेंगा के वाफम अदु Constitution दा पिरिबा fundamental right के वांग बदनी आइना थांगजम शांत का उबम मियोय अमना कोरसिदा थाराखिबा PIL अमगी हियरिंग दा Petitioner के Senate Council na taksin ki bane hariba petition aduna pallibadi lenga ki maiketi ki vaccine kapthok taba miyoi singda PMGKFY ki makha da yeliba chengching phangalak taba yai aiba wafam ado miyoi bagi hak khongkhong na bane miyam na su vaccine kaphan ki harabadi awareness ning thina miyam na ba vaccine kaphan ki harabadi awareness ning thina bibi na masamatan da vaccine kapning ba phaun ga da bane nampo da vaccine kaphan ba yaroi marmasina court asina lenga tin tarem direction ama pidana vaccine kap tri basing da so Jamana na phangan bina pa pieng chang biu ana phangloke korasina submission du loksin bakulun the case asigi makada hearing September taraga marida sathana ba matam lepki aire KNLA gi kedar ama alamle Thawbal mafogdam police station dagi makarom da kilometer konrom chalaga leiba bongpal kolenda lalawlob KNLA gi kedar ni singna pamiyo emangarang ayuk pung tarik makarom tabada masa khang tabasina na mai kaptuna halamle press na phangba pawda kaptun halabam blabam biu aduki Sonkotang Elias David Haukep Saikun Ganitoy Apokpa Lunjamang Haukep Kawe Sosanpur District Kimanung Chanba B Veng Nom Beles Dagini Ausit Nama Pahudam Police Station Kimanung Chanba B Gamnam Beles the Laibani Bhagda Sarandas Amade Jairam Ramesh Impala Lakadore Manipur Lakador Bukumzali Singari Kunitoy Angan Basarukta Pang Toklapajai Aina Patari Pataragani Toysa Manipur Legislative Assembly Gimikal Asigi Yanglaka Poram Chana Nabakidamag
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मणिपुर इंचार्ज भक्त सरनदास AICC मणिपुर के इलेक्शन ऑब्जर्वर अबलक्रब हानगी यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश इम्फाल लाकदौरे लुसिंगबानी अगस्त 19 फाउब तोंगान तोंगान मिफम सिंह पांगथोक्तुना लाकदौरिबा असेंबली मिखल की फोरम सिंह जातकदौरे AICC की मणिपुर इंचार्ज ओरिबा हानगी यूनियन मिनिस्टर भक्त सरनदास हयेंग नुमित जुंग मांग इम्फाल थोंगलबग लोइना नोंथिल पुंग 12 मखाई ताब मतम इम्फाल के कांग्रेस भवन पांगथोकदब PPC की प्रेसिडेंट CLP लुचिंग CWC की मेंबर सिंह अमदी MLA सिंह लोइना मिफम पांगथोकने मथंगी नमित अगस्त 19 AICC मणिपुर के इलेक्शन ऑब्जर्वर ओइना हापलख्रबा हानगी यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश इम्फाल थोंगलब मतुंग नोंथिल पुंग 3 ताब मतमदा नौना सेमखिबा कोऑर्डिनेशन कमिटी की मिफम पांगथोकने लुसिंगबानी अगस्त 19 के पुंग 10 द कैंपेन कमिटी के अमदी नुमित जुंग पुंग 12 ताब मतमदा मैनिफेस्टो कमिटी के मिफम पांगथोकने अगस्त 19 अयुक पुंग 10 ताब मतमदा पब्लिसिटी कमिटी का नुमित जुंग पुंग 12 ताब मतमदा फाइनेंस कमिटी अमदी नोंथिल पुंग 3 ताब मतमदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंह के मिरे ओइगदब मियोइसिंग उनगने अगस्त 19 के अयुक पुंग 10 ताब मतमदा प्रदेश इलेक्शन कमिटी अमदी नुमित जुंग पुंग 12 ताबदना इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की मिफम पांगथोकने अगस्त 19 के अयुक पुंग 4 ताब मतमदा मीडिया कमिटी के मिफम पांगथोक्तुना मिखल की मतंग खनगनी आइरे पार्लियामेंटरी कमिटी केमिकल फर्टिलाइजर की मतंग रिव्यू तौखरे मणिपुर हौजिक लेरिबा यूरिया फंगदबगी अवाबा फंगदबगी वाथोक असिगा मरी लेना लोक सभा की मेंबर MP कानिमोजी करुणाना दीगा चेयरपर्सन ओइना पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की मेंबर सिंह केमिकल एंड फर्टिलाइजर की मेहत सिंह ऑफिशियल सिंह अमदी लौमी सिंह उन्नतुना रिव्यू तौखरे नोंथिल पुंग मरीरोम ताब मतमदगी नुमिदांग वारम पुंग 3 फाउबा इम्फाल के क्लासिक ग्रांडी पांगथोकिबा रिव्यू मीटिंग अदुदा पार्लियामेंटरी टीम अदुगी मेंबर तारागमरी मणिपुर लेंगा की कमिश्नर एग्रीकल्चर M जॉय डायरेक्टर KS लालमली जॉन ऑफिसर सिंह आर पुथोपगी थबक तौरिबा कंपनी सिंह BBF CL IFFCO अमदी IPL न सिंह बजगी मकोक दोंबा ऑफिसर सिंह अमदी प्रोग्रेसिव फार्मर सिंह सरुयाके थाजी मिफम अदुदा स्टेट लेंगा की मैकेटगी हाउसिंग ngasi mifam adu state langa ki maike ki house state asigi lo sing tong dari ba mafam sengge samla po wafam pukatuna khangan ki mifam adu langa ki official sing maike ki lo mi sing da यूरिया फंगना ब खोना बद लेगा थेंगना ब खुदों चादा बसिंग अदु पार्लियामेंटरी कमिटी दा थमके स्टेट असिदा यूरिया जाउना हारसिंग असि जिरिबा रेल हेड फाव पुरकलगा मस्टगी इम्फाल जाउना पुरकपदा स्टेट लेंगा हेन बसन बम पुथोलगा पुरकलेबने लोइनरा रेल हेड असि गिनक ब मफम दा बदिक चाबा कोदौ लैतबना ट्रेन दके हेक थांगथरगा हारसिंग असि सिंहौदबदी मांगबगी खुदों चाबा कया मेउकनापन सिंह वफम सिंह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह माइके दकी थमके था खुदिंगी ओइना एलोकेशन थोकलगा सिंगसेलकलिबा यूरिया असे माइ मारुंग थाद्रिंगदा लौमी सिंह दा लाइसिन बंगमबगी लौमी सिंह दा लाइसिन बंगमबगी खुदों चाप लैतबा मदि गोदाउन मदिक चाना लैतबना थंभम लैतबगी खुदों चातबा लैरे मारगसिदा ट्रक मई चाखलकरे लंबीदा जरक्तबदगी वर्कशॉप द सेमनब ट्रक टेपर अमा नेकलगा सिंगलकपा कांखोंग तरापानब ट्रक अमा ngasi numidan 8 diforum tarakpada singjamai police station giban chana leipa naurem laikai lairim bima pada khanghautana bai jakhalakre Tiver ML06T 1255 na singba 1255 na singlaga propatata truck MN018436 atu genjin gi sarukta mai aurakibane thuna jangna fair service ki team amalaktuna mai buthat awbadagi truck adu gi saruk em kan bangam hore aire arabida content sing asigi marwai ba pau khara asiba pau tamjariba manipur local news youtube channel amati facebook page asidagi yengbiri bopuna makpathaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe to subscribe to like and share to bisuka biganu namakpo amakana thagasari